ነበር ከዛ ያንን ጉርድ ፎቶ አውጥቼ ሳሳየው በጣም በሚገርም ሁኔታ በሙሉ እምነት ማለት ነው እሷ ናት ብሎ እርግጠኛ ሆነና እኔ ግን ውስጤ ፈርቷል ግን ደግሞ እርግጠኛ ስላልሆንኩና በሷም ስለምተማመን ዙም አልደነገጥኩም ምክንያቱ ደግሞ ከመሲ ጋር ለረጅም ዓመታት ስንኖር እጅግ በጣም ከራሴ በላይ ነበር ማምናት ከዛ ከእስር ቤት ወጣንና የሆነ ቀን አንድ ህፃን ልጅና አንድ ሰውዬ ከዛ ደግሞ አንድ ሽማግሌ እናት ሆኖ ወደ ቤት መጡ ማለት ነው ህፃኑ ልጅ ስታይ መሲ በጣም ድንግጥ አለች ከዛ ዞር ብዬ ሳያት ወዲያው ተቀይሳ ድንጋጤዋን አቁማ ልጁን እቅፍ አርጋ ሳመችውና ከሰውየውም ጋር ኖርማል ሰላምታ ተለዋወጡ እኔም በዛ ሰዓት ምንም አልጠረጠርኩም ከዛ ግን ውስጤ የሰውየውን ንግግር እያስታወስ ነገሩ ጭራጭ እንቅላቴ ላይ ይመላለስብኝ ጀመር ከዛ እሷን ልቆጣጠርና እውነቱን ለማወቅ ስለምፈልግ በምን መልኩ ልወቅ ብዬ ብዙ ነገር አስላሰው በጣም መጨነቅ ጀመር ከዛ እንዳጋጣሚ ሆኖ የሆነ ጊዜ ወንድሜ ዩሱፍ ያስተማረው አፕሊኬሽን ነበርና አፕሊኬሽኑ የትም ቦታ ሆነን እንዴት ልጆቻችንን በቀጥታ ማየትና መቆጣጠር እንደምንችል የሚያሳይ አፕሊኬሽን ነበር እግዚአብሔር ምስክሬ ነው የምላችሁ ዩሱፍን እንኳን ደውዬ አልጠየቅኩትም ከዛ ቀጥታ ዩሱፍ ዩቲዩብ ላይ መጎርጎር ጀመር ትራክ ቪው የሚል አፕሊኬሽን ነበር ያስተማረው በሰዓቱ እሷን ቃል ይዤ ትራክ ቪው የምትለዋን ቃል ይዤ ወደ ፕሌይ ስቶር ገባው እሷን ቃል ይዤ ፕሌይ ስቶር ላይ ሰርች ማድረግ ጀመርኩ ግን አፕሊኬሽኑን አላገኘሁትም የሚገርማችሁ ነገር ማለት ነው ደውዬ ዳይሬክት ኮል ደውዬ ስታነሳው ለምን ስደውልሽ ቪዲዮ ኮል አታነሽም ስላት አይ እንግዲህነት ሄጄ ሰው ቤት ስለሆንኩ ነው አለች እና ሮቤል ካንቺ ጋር የለም እንዴ ስላት ተኝቶ ስለነበር እንቅልፉ ይጨርስ ብዬ ማዘርጋትቸው ነበር የመጣሁት አለች ከዛ በቃ እሺ ችግር የለውም ብዬ ዘጋሁት ስልኩ ከዛ ወዲያው እንዳጋጣሚ አፕሊኬሽኑን ከፈትኩት ከዛ ስልኩን ይዛ ምናምን ነገር ስትል ሰማዋል አፕሊኬሽኑ ኦን ሳደርገው ማለት ነው ዝም ብዬ አፕሊኬሽኑን ከፈትኩት በቪዲዮ እያየዋት ነው የሚገርማችሁ ማለት ነው የስልኩ ብታስቀምጠው ወደ ላይ ካሜራው ወደ ላይ ከሆነ ወደ ላይ ያሳያል በእጅ ሌላ ነገር እያየ እንደዚህ አድርገህ የምታየው ከሆነ ጭራሽ ፊትህን የምታወራው እንዳለ ሙሉ ነገሩን ነው የሚያሳየው ፌስቡክ እንኳን ብትገባ ራሱ ወደፊት እንደዚህ አድርገህ አንተ ማየት አትችልም ያ የሚጠቀመው ሰው ማየት አይችልም ምክንያቱም ስላልነቃ ማለት ነው ያ እየተከታተለ ያለው ሰው ግን በቀጥታ ይከታተላል ፌስቡክ ላይ ብትገቡ ሌላ አፕሊኬሽን ላይ ብትገቡ ማለት ቀጥታ ያሳያል ከዛ ወደ ቤት ስትገባ ማን ደውሎልሽ ነው ብሎ ሲጠይቃት የወንድ ድምጽ ሰማው ማለት ነው እዛው አፕሊኬሽኑ ላይ ያለው ከዛ በጣም ገረመኝ አምላኬ ወይ ምንድነው ያሳየኝ ያለው በቃ ማለት በጣም ፈራው በቃ የሆነ ራሴን የሚገርማችሁ ቫይብሬት እያደረገው በቃ እየተንቀጠቀጥኩ ነው ያለው ያንን ነገር ስከታተል ማለት ነው ከዛ የሮቤል አባት ነው ብላ ስትመልስለት ቤተሰብ መስሎኝ እኔም እንደገና ተረጋጋው akkuma dhageessanii gaa waaqayyo bergit akkannaa sa'utti dhugaanatti fakkaata jechuun dhugaanatti fakkaata hin beekamu bar tole nagaan waaqayyo waaqa jiraata iddoo jirtan bakka jirtanitti siniif baay'atu akkam jirtu obboloota ko afuura foonitti akkam jirtu ana bira bareeda tokko waaqayyo naa eebbifamu baga nagarne danii sin jedha irra badeen itti deebi'a guyyaa lama sadii naam akkam jirtu sinme ani nagaa kooti har'a waan tokko qabadhee dhufe yoona maal jedhee sitti maal jechuun duratti namni fuuldura keessan jiru nama guddaa yookiin nama waan tokko hargee fakkeenya namaa ta'a jedhama inni har'a fakkeenya akkamii namaa ta'a walumaa laalla እና ዋይ ብሬክስ አበሻዊ ፊ ማሲሃ ለማናሳ ሰና ስኒ ቀበደ ዱፌ ማለኒ ነምኒ ባየነ ነምኒ ረትናሰፍ ንንጅሩ ገሩ ጀርጉ ፈከኛ ጀራ ኢሳን ከነ ቆፈት ወንታኒ ወሪ አከና ኩን ፈከኛ ከሚ ወራ ፉልዱራ ሳኒቲ ወራ ጅሬኛ ከሳኒ ኬሰ ጅሩ ፈከኛ ከሚ ታው ማል በርሲሱ ያዶ ከሚ ሰሙ ኬሰ ጎዱ ኢሳጀዱዳ ጋዋ ቀዮቲ ነድንቃ ነገሩ ጀቹን ንቤኩ የውነት ዱጋ ደሞ በርግጥ ፕራንክ ዳ የወንጀል እዶ ተኮ ዱጋ ፈካታ እዶቲ ቤካ ጋወር ፕራንክ ጀናን ስሪት ወር ሲስተማ ሳቤከን አካታቲ ነማ ዶጎጎር ሲሰን ይምቤከም ዱጋ ሲናርካ ፈካታ ኤኒዌይስ ኢስን anam fakkeenya waggaa 3 nan beeka isaan
jireenya isaan keessa jiraatan keessatti jara kana hordofaan dhufee jechuudha waggaa 3. So birgit yeroon akkasitti ilaalu fakkeenya baay'ee ishirrees isarraa fudhachaa ture. እና caalatti immoo baay'ee kan nagaddisiisu anannaa kaanis ta'e ishiidha. Garuu hojii hojjetu irratti isa ture. Garuu normaali baqa eenyummaa ishiitiin ishirran barumsa baay'ee fudhachaa dhufe ture. Haa ta'u har'aoo fakkeenyaaf biraankiidhaan jedhame dhumni isaa baay'ee fokkisa dhugaa waaqayyo isiniin jedha. Maaliif jechoonni inni dubbatu baay'ee hadhaa tokko hadhaa kana dubbatee boru yoo wajjin jiraatan baay'ee sheemidha. Kuni baay'ee sheemidha dhugaa waaqayyo isiniin jedha jechuudha. Maaliif yaa biraankiis haa ta'u ግን jechoota inni dubbachaa deemu ilaala. Nama jechuun namni dhugaadhaan jechuun birankii hojjate jechuudha akkanaan fayyadamu. Maaliif boru nama deebi'ee wajjin jiraatu boru nama kaayyoo qabu waan ta'eef. Haa ta'u masii yeroo duraa walitti bu'anii aniin ilaalaa ture. Ittuma ture shamarreen tokko gidduu keenya galte minaaminaadhaan kaate ishiin inni immoo intini adda aappii fayyadamanii aappichas arguun keessa hin dandeessu baay'een keessa arguun keessanii noolle aappii sana fayyadameen kana argee jedha waa irratti ishirratti argee jedha. Otoo ishirratti kan hin argin garuu wanta kana eessa argate yeroo mana hidhaa galan yaani yeroo mana hidhaa keessa jiranii bare jechuudha. Barinni waan ta'eef hirkaa hin qabaachuudha. Akkanaa galutti mana hidhaatti nama hidhamee jiru faana otoo wal qoran otoo walitti haasofnu akkas እና isheen kan jettu namatu gidduu keenya galee jechaa jirti. Shamarree gidduu keenya galteetu jira. Namni akkas godhes akka ishiin akkana inni kana keessa galu dhiira maqaa tokko dhooftee yakkaa jirti. Dhugaa ta'e soba ta'e isa Kiristoos beeka. Haa ta'u garuu ani kanin reef attentionitti kenne jechuun dhugumaan amma mucayyoon sun masiin jechuudha. Dhugumaan amma dubbii amma ulfaatu dhoksitee gaafa walitti dhufan sana dhoksitee wajjin jiraachaa turte jechuun wanta xixiqqoo tarii dhiisanii bira darbuu hin danda'amu. Kun immoo dhokatee hin dhokatu ergit yoo jiraate yoo dhugaa ta'e. Innaa ani dhoksiti dhugumaan hin jedhu amma fedhe nama sanaatis natti fakkaatu garummaan jechuun wanta kana dhuguma duraan jiraate dhoksiteetti seente isa kanatti immoo isa kana wajjin otoo sun dudda ishii duuba jiru otoo ittiin himin dhoksaadhumaan ishii isa kana faana jireenya jalqaban jedhee yaadu durumaa jalqabama jechuudha. Waggaa 10 jedhu anammoo waggaa 3 isaan beeka. Haa ta'u inni garuu yookiin odeeffannoo ni miti. Odeeffannoo naasuniin jedhu zimchee nama haasa'u yookiin yakkallee miti. Ila mana hidhaa galaniiti. Mana hidhaadhaan akka kuni jiru dhagaye akka tasaa otoo wal qorannoo jedha dhagayuu dandeessu fakkeenya ግንነቱ አናት ምን ፋቅ ታችሁት እናንተስ መቼም እስር ቤት ላይ ስትኖር የታሰርክበት ምንድነው ምን ሆነህ ነው ምን አጋጥሞ ነው ምናምን እየተባልክ ትጠያየቃለህ። ከዛ እኔ እሱን ስጠይቀው ምን ሆነ ነው የታሰርከው ምናምን ስለው አይ እኔማ በግድያ ወንጀል ተጠርጥሬ ነው ባልፈራሁት ወንጀል እንዲህ ብዬ ይኸው ለ5 ዓመታት ያክል ምንም ፍርድ አልተሰጠኝም። በቃ በቀጠሮ በእንትን በመናምን እስከ ዛሬ አለው በቃ እንደዚህ እና በዚህ ኬዝ ነው የታሰርኩት ይለኛል። አንተስ ሲለኝ እኔማ ያው እንደምታውቀው በዚህ ባሁን ባለው ወቅታዊ ጉዳይ ነው የታሰረው ምናምን ስለው እንዴ እናንተ የት ሀገር አካባቢ የት ሀገር ልጆች ናችሁ ምናምን ሲለኝ እኛ የራያ አላማጣ ልጆች ነን ነገር ግን ባለቤቴ እዚህ አለምበር ልጅ ናት እና እንዳጋጣሚ ሆኖ አለማጣ አካባቢ አለማጣ ጦርነቱ ሲገባ የባለቤቴን ቤተሰቦች ባካቸው ወደዚህ ነው ብለው ሲደውሉልን ሲያጨናንቁን እንዳጋጣሚ ወደዚህ ወደ አለምበር መጣን። ከዛም ያው በዚህ ምክንያት ነው የታሰርነው። ባለቤት ማናት አለምበር ያለምበር ልጅ ደግሞ ምናምን ሲለኝ መሲ ነው የምትባለው አልኩት። መሲ ማን? መሲ ከፌ መሰረት ከፌ ነው የምትባለው። የከፌ አለማየሁ ልጅ? አዎ። የነሽሜት? አዎ። እንዴ እናንተ የቢኒያም አባት ነህ አለኝ። የቢኒያም አባት ማለት ገባ
ያው ወልቆራችሁት ይጅራኒ ጀቹዳ ሃሊሳ የሮጋ እኙ ጀዱ እምቤኳን ዱጋ ጀቹን ዱጋ ዱባቹ ደፊ ነቲ ፈካቱ አን ግን amma yeron kana dhaga'u maal jetture isa dhuma isatti haanu dhaggeeffadha isa marra tontaani isatti haanu fakkeenya dhugaan gin baay'ee beeku waaqnumtaa beeku dhugaa baay'ee horsaadha egaa amma mana hidhaa keessattidha kan isaan kana waliin haasa'anii inni ilaalame መንደራችን ላይ መሰረት የምትባል ልጅ ሌላ ልጅ የለችም ለዛውም እኮ ሳውዲ ነው የምትኖረው ብሎ ነገረኝ ሰውየው ማለት ነው ሰውየው በግድያ ኬስ ተጠርጥሮ ማረሚያ ቤት ከገባ 5 ዓመት አድርጓል ከታሰረ ከዛ በጣም ግራ ተጋባው ምንድነው ነገሩ ብዬ መወዛገብ ጀመርኩ እርግጠኛ ለመሆን ፈለኩና ፎቶ ከሞባይል እንዳላሳየው ማረሚያ ቤት እንግዲህ ሞባይል ይዞ መግባት አይቻል ሞባይላችንም እዛው በኤግዚቢት ተይዞ ስለነበር ለምርመራ በመሰረቱ ማረሚያ ቤት ሞባይልም ይዞ መግባት አይቻልምና ከዛ ሳስታውስ ቦርሳዬ ላይ የመሲ ጉርድ ፎቶ ነበር ከዛ ያንን ጉርድ ፎቶ አውጥቼ ሳሳየው በጣም በሚገርም ሁኔታ በሙሉ እምነት ማለት ነው እሷ ናት ብሎ እርግጠኛ ሆነና እኔ ግን ውስጤ ፈርቷል ግን ደግሞ እርግጠኛ ስላልሆንኩና በሷም ስለምተማመን ዙም አልደነገጥኩ ምክንያቱ ደግሞ ከመሲ ጋር ለረጅም ዓመታት ስንኖር እጅግ በጣም ከራሴ በላይ ነበር ማምናት ከዛ ከእስር ቤት ወጣንና የሆነ ቀን አንድ ህፃን ልጅና አንድ ሰውዬ ከዛ ደግሞ አንድ ሽማግሌ እናት ሆኖ ወደ ቤት መጡ ማለት ነው ህፃኑ ልጅ ስታይ መሲ በጣም ድንግጥ አለች ከዛ ዞር ብዬ ሳያት ወዲያው ተቀይሳ ድንጋጤዋን አቁማ ልጁን እቅፍ አርጋ ሳመችውና ከሰውየውም ጋር ኖርማል ሰላምታ ተለዋወጡ እኔም በዛ ሰዓት ምንም አልተረጠርኩም ከዛ ግን ውስጤ የሰውየውን ንግግር እያስታወስ ነገሩ ጭራጭ እንቅላቴ ላይ ይመላለስብኝ ጀመር ከዛ እሷን ልቆጣጠርና እውነቱን ለማወቅ ስለምፈልግ በምን መልኩ ልወቅ ብዬ ብዙ ነገር አሰላሰው በጣም መጨነቅ ጀመር ከዛ እንዳጋጣሚ ሆኖ የሆነ ጊዜ ወንድሜ ዩሱፍ ያስተማረው አፕሊኬሽን ነበርና አፕሊኬሽኑ የትም ቦታ ሆነን እንዴት ልጆቻችንን በቀጥታ ማየትና መቆጣጠር እንደምንችል የሚያሳይ አፕሊኬሽን ነበር እግዚአብሔር ምስክሬ ነው የምላችሁ ዩሱፍን እንኳን ደውዬ አልጠየቅኩትም ከዛ ቀጥታ ዩሱፍ ዩቲዩብ ላይ መጎርጎር ጀመረ ትራክ ቪው የሚል አፕሊኬሽን ነበር ያስተማረው በሰዓቱ እሷን ቃልጂ ትራክ ቪው የምትለዋን ቃልጂ ወደ ፕሌይ ስቶር ገባው እሷን ቃልጂ ፕሌይ ስቶር ላይ ሰርች ማድረግ ጀመርኩ ግን አፕሊኬሽኑን አላገኘሁትም የሚገርማችሁ ነገር ማለት ነው ደውዬ እሱን ልጠይቀው ፈለኩና በጣም ፈራው ምክንያቱም ዩሱፍ በፍጹም እንደማይፈቅድልኝ ስለማውቅ ማለት ነው እንዳጋጣሚ በሰዓቱ እሱም ይሄንን አፕሊኬሽን ያስተማረው ለክፋት ብሎ ሳይሆን ከልጆቻችን ጋር በማንሆንበት ሰዓት ልጆቻችን መጥፎ ነገር እንዳያገኛቸው ለጥንቃቄ ነበር ያስተማረው ወይም ደግሞ ልጆቻችን እንድንቆጣጠር ነበር ያስተማረው ከዛ የሱ ቪዲዮ የሰራበት ዲስክሪፕሽን ቦክስ ላይ ስገባ እንዳጋጣሚ ሊንኩን እዛ ላይ ያገኘው ሊንኩን ተጭኜ ሲገባ yusufmobile.com ወደሚለው ዌብሳይት ወሰደኝ ከዛ ይችን በቀይ ከለር ዳውንሎድ የምትለዋን ምልክት ተጫንኳል ከዛም አፕሊኬሽኑ አገኘሁትና አወረድኩት በመጨረሻም አፕሊኬሽኑ መሲ ላይ እኔ ላይም ጫንኩት ማለት ነው አፕሊኬሽኑ ላይ እኔ ላይ እሷ ላይ አንድ አይነት ተመሳሳይ የሆነ ኢሜል አስገባውና ከዛ መከታተል ጀመርኩ በጣም የሚገርማችሁ ነገር 2 ቀን እንቅልፍ አጥቼ ስከታተል ምንም የተለየ አዲስ ነገር ላገኝ አልቻልኩም ከዛ እንደገና ተመልሼ ከራሴ ጋር ጸጥ አምላኬ ሆይ ባኬ ቅርበለኝ እቺ ልጅ ያለ ኃጢያቷን እየወነጀልኳት ነው ፈጣሪ ሆይ ባክ ልቤን መልስልኝ በቃ ከእንደዚህ አይነት ክፉ ነገር ሰይጣናዊ አስተሳሰብ ባክ አንተ አርቀኝ በማለት ጭራሽ እንደገና ከራሴ ጋር መወዛገብ ጀመርኩ ማለት ነው እቺ ልጅ ለምን ያለ ኃጢያቷን ወነጀላለሁ ብዬ ጭራሽ እንደገና ከራሴ ጋር መወዛገብ ወደ ራሴ ደግሞ መጸጸት ጀመርኩ ደግሞ በቃ ምን ልበላችሁ በጣም ከባድ የሆነ ጭንቀት ውስጥ ገባው ከዛ የሆነ ታይም እኔ በጣም ደበረኝና አዲስ አበባ ላይ ነበርኩ በዛ ሰዓት ልጄ ሮቤል ለማግኘት ፈልጌ ወደ መሲ በቪዲዮ ኮል ደውላለሁ ቪዲዮ ኮል ስደውላት አታነሳም በቀጥታ ዳይሬክት ኮል ስደውላት ግን ታነሳለች እንዴ ልጅ ቆይ ምን ሆና ነው እንደገና ወደ ኋላ ተመልሼ የሚገርማችሁ በቃ ጥርጣሬው እንደገና ሀገረሸብኝ ምን ላድርግ በጣም ጭንቀት ውስጥ ገባው በቃ የማልወጣበት ከባድ ጭንቀት ውስጥ ገባው ከዛ እንዳጋጣሚ በኖርማል ደውዬ ዳይሬክት ኮል ደውዬ ስታነሳው ለምን ስደውልሽ ቪዲዮ ኮል አታነሽም ስላት አይ እንግዲህነት ሄጄ ሰው ቤት ስለሆንኩ ነው አለች እና ሮቤል ካንቺ ጋር የለም እንዴ ስላት ተኝቶ ስለነበር እንቅልፉ ይጨርስ ብዬ ማዘርጋትቸው ነበር የመጣሁት አለች ከዛ በቃ እሺ ችግር የለውም ብዬ ዘጋሁት ስልኩ ከዛ ወዲያው እንዳጋጣሚ አፕሊኬሽኑን ከፈትኩት ከዛ ስልኩን ይዛ ምናምን ነገር ስትል ሰማዋል አፕሊኬሽኑ ኦን ሳደርገው ማለት ነው ዝም ብዬ አፕሊኬሽኑን ከፈትኩት በቪዲዮ እያየዋት ነው የሚገርማችሁ ማለት ነው የስልኩ ብታስቀምጠው ወደ ላይ ካሜራው ወደ ላይ ከሆነ ወደ ላይ ያሳያል በእጅ ሌላ ነገር እያየ እንደዚህ አርገ የምታየው ከሆነ ጭራሽ ፊትህን
የምታወራው እንዳለ ሙሉ ነገሩን ነው የሚያሳይ። ፌስቡክ እንኳን ብትገባ ራሱ ወደፊት እንደዚህ አድርገህ አንተ ማየት አትችልም፣ ያ የሚጠቀመው ሰው ማየት አይችልም፣ ምክንያቱም ስላልነቃ ማለት ነው። ያ እየተከታተለ ያለው ሰው ግን በቀጥታ ይከታተላል። ፌስቡክ ላይ ብትገቡ ሌላ አፕሊኬሽን ላይ ብትገቡ ማለት ቀጥታ ያሳያል። ከዛ ወደ ቤት ስትገባ ማን ደውሎልሽ ነው ብሎ ሲጠይቃት የወንድ ድምጽ ሰማው ማለት ነው እዛው አፕሊኬሽኑ ላይ ያለው። ከዛ በጣም ገረመኝ። አምላኬ ወይ ምንድነው እያሳየኝ ያለው? በቃ ማለት በጣም ፈራው። በቃ የሆነ ራሴን የሚገርማችሁ ቫይብሬት እያደረገው በቃ እየተንቀጠቀጥኩ ነው ያለው ያንን ነገር ስከታተል ማለት ነው። ከዛ የሮቤል አባት ነው ብላ ስትመልስለት ቤተሰብ መስሎኝ እኔም እንደገና ተረጋጋው። akkuma dhageessanii gaa waaqayyo bergit akkannaa sa'utti dhugaanatti fakkaata jechuun dhugaanatti fakkaata hin beekamu jechuudha. Otoo jecha namicha mana hidhaa sana jiran information sana qofaan walitti bu'iin uumame okay, amma applicationii fayyadameen irra ga'ee jechaa jira. Yoo dheeraadha gaatoon isinii jedhe gen jecha sanarraa ka'eeni fayyadamee jedha. Jecha namichi mana hidhaatti jedheeni jechuudha. Isarraa ka'eet shakkii keessa galeet applicationii kana fayyadamee fi baga argatte tumtu baga siqannee applicationii reefuma gadi dhiifame sistamni kuni sumaafu mabruuk jedhu mabruuk dhugaa asumaani. Gen dhugaa dubbachuuf otoo na ta'ee jettanii bakka buutanii waan baay'ee karaa shamarranis karaa dhiiras yoo ilaaltani otoo na ta'ee jechuun hin jira. Garuu murteessuun hin ulfaata. Beekan jechuun baay'ee tokko ulfaata. Yaw viidiyoo irra caalatti deddeebisee ammas kan hin shakkee yeroo ishiin viidiyoo innaan bilbileef kaasuu diddeedha jedha. Tarii gaashiin siistama sana akka inni fayyadame waan hin beekneef gen jedha namni. Gen dhugaa bakka sila applicationii sila qorqoratamee irra ga'amoo otoo hin taane namni yeroo jalqabuma walitti siqu walitti dhufu dhugaa jiru dakumaa kaasee yoo walitti maa deeme gaariidha. Dhumni bareeda. Beekaatti deema namni sun yookiin immoo hin dhiisa jechuudha. Namni tokko immoo keessisaa tarii yoon kana hifa baasee himee wanti kun na bira darbaadha yookiin gaa jechuun yoo yeroo sanatti taayimii sanatti otoo masiin kun amma isatti himtee yaada kana bakka carraa yoona waliinis jiraachuu kana hafeedha jechuun fudhatamuu fi dhiisuu danda'a. Fudhatamuu fi dhiisuurraan kan ka'e immoo tarii dhiisee biraa deebi'uu danda'a ture. Garuu wanti kun gaarii miti warra akkas yoo akkas jiraate kan darbeera. Gin warreen fuulduratti waan tokkotti deemu bakka dhugaa jiruun backgroundii kee waan jiru laayifii dabarsite waan jiru dhugaa jiru dabarsite kan yaanni fudhatameef ittiin seenudha wanta jiru keessatti malee gadheedha. Garuu ani barumsa qabas jedhee ninna asirraa deddeemu barumsa qaba jedhee yaadu. Maaliif seetanii bakka warreen waliin jiraachaa jiru baay'ee shakkii keessa galchaa warra wajjin jiraachaa jiru inni kana booda yaa wali qoratu daga wal nyaachisee malee wali nyun jedhu warra kun akka isaanii waliin jiraachaa jiru sana xiqqoo walitti buusa shakkii keessa gaafii keessa yaada keessa galchaa. Otuma dhugaadhumaan jiranu yeroo kana jireenya keessa dhufu. Innaa baay'ee ulfaataadha. Anyways, yeroo namni tokko walitti siquu barbaade dhugaa jiru maan walitti yoo deeme gaariidha. Dhumni isaa bareeda dhufa. Wanti jalqabni bareedee dhumni fokkisu gaarii miti karaa kamiinuu. Karaa namaatiinis karaa kenna waaqayyoo ta'e akka taratti yookiin mammaaksa Oromootti
dhuma na bareechi amitiina dhuma yookiin galgala isa jedhan tokko. So isaa waggaa 10 duraanii bareedduu tokko darbanii ani amma tokko baay'ee irraa fudhachuu baadhe amma tokko fakkeenya irraa fudhachaa dhufe. Ishii fa'a irraa fakkeenya fudhadhe amma bakka beekan dhugaa. Na anyways baay'ee nulfaata hojiin akkana yaanna akkana. Anyways shakkii keessan galeen ammoo warri nagaan jiraattan asinis omaa dhagaan jiru jedhaate normaalii yeroo waan keessa jiru omaa dhageessa sumaan fiddan ittuu wanti isin harka jiru isin harkaa babbada malee jechuudha. Amma mee isaan duraan biyyaan baa turan biyyaan baatii normaalii sirreeffatanii hin dhufne. Achi immoo dhufanii yeroo xiqqoonnaa Itoophiyaa keessa turanii mana hidhaa 6 turanii amma immoo achi baanan isa kanaani. Baay'ee ulfaataadha. So bakka isa dura akkuma jirutti ho'iftanii somaa rakkoo hin qabu. Amma kana immoo jechoonni inni jedhu garuu baay'ee nama hin mufachiisa. Kalee akkamitti nama faana jiraadhe nama akkamiiti maalan jechuu qaba maalin ilaaluu qaba jechuun hin danda'ama dirqama. Nama kaleessa wajjin jiraatte maalan jedha. Isaayyuu normaalii laayifii normaalii jiraatte miti. Akka kennaa waaqayyootti amma taate waggaa 10 jechuun baay'ee bar. Waan baay'eedha jechuudha. So jechootas inni babbaasu baay'ee illee natti hin tolle. Bargeexa tarii immoo yoo dhugaa ta'es nama hin mufachiisa nama jechisiisa yoona wanta sin tasgabbeessu yoo ta'e argamuu baate jechuudha. Akka tasaa fa'i wanti dhageessan wanti mul'atu tokko nama mufachiisa. Anyways channel ko haaraa warri taatan seenaa subscribe share like godha. Yaada gaafii yoo qabatte immoo commentii jalatti naa barreessaa isiniin jedha. Bye bye.